isi iragenda itera imbere nibyo koko aho twavuye siho tukiri gusa ni nako impanuka ziba nyinshi mu ndege. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom JBTV, ngiye kwereka impanuka 10 zabayeho kuri iyi si ya rurema, abantu bari mu ndege bikarangira basize ubuzima. Muri make icyo nakubwira, isi iri kwihuta mu nzira y'iterambere ikomeye cyane, ikoranabuhanga ni ryiza gusa ntiribura ingaruka mbi ndetse n'ingaruka nziza. Ahangaha ni mpamvu turifashisha ibinyacumi by'imyaka twavuyemo maze nkakwereka impanuka zikomeye zabayeho kuri iyi si ya rurema, abantu bagapfa ari benshi. Ariko ibi ngibi ntabwo bibuza kudatera imbere kw'ikoranabuhanga ndetse n'abantu ubwabo bagakomeza kwiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Nabikubwiye, iyi ni Kingdom JBTV, nawe ngiye nitwa Bonviva, ngwaye ikaze. Mu mwaka w'1985 Air India Flight 182, iyi akaba ari indege yaturikiye hejuru y'inyanja ya Atlantique ni nyuma y'uko hari hamaze kuba igitero cya bombe. Ibi bikaba byarahise bituma abaturage basaga 329 basiga ubuzima. Mu mwaka w'1988 Pan Flight 103, iyi akaba ari indege yaturikiye hejuru y'umujyi wa Lockerbie cyangwa se Scotland. Ibi ngibi bikaba byarabaye nyuma y'uko ari maze guterwa bombe, hakaba harapfuye abantu basaga 270. Iyi nayo akaba ari impanuka ya 9 mu mpanuka zabayeho zitewe n'indege kuri iyi si ya rurema. Mu mwaka wa 2014 Malaysia Airlines Flight MH17, iyi ngiyi akaba ari indege yarasiwe hejuru y'igihugu cya Ukraine. Iyi ndege abantu basaga 198 bari barimo, nta n'umwe warokotsemo waba ari uko inkuru yagenze. Indege ikimara kugera hasi, abahanga bemeje ko ino ndege yari ivuye Amsterdam yerekeza Kuala Lumpur. Umva impanuka ya 6 yabayeho mu gihe abantu bari mu ndege bikaba ngombwa ko banasiga ubuzima. American Airlines Flight 191, iyi akaba ari impanuka yabaye mu mwaka w'1979. Iyi akaba ari indege yaguye nyuma yo gutema ikirere yerekeza mu mujyi wa Chicago. Uko indege ibintu byagenze, n'ubundi urugendo yari igiye ntabwo rwayihiriye. Yari igeze hejuru mu kirere ariko yamanutse butosho. Abari bayirimo bose uko basaga 273 basize ubuzima. Iyi nayo ni impanuka itagomba kuzibagirana mu mateka y'isi yacu. Ibyabereye mu ndege nibyo. Dore indi mpanuka yabaye mu mateka y'isi ku mwanya wa 5. Iyi mpanuka ikaba yarabaye mu mwaka w'1974. Muti impanuka byagenze bite? Urabizi ko iyi ndege yafashe ikirere iri hejuru mu kirere kikaza kugira ikibazo mu kirere. Hashobora kwifashishwa ubunini bwayo cyangwa se ubugari, ikibuga icyo ari cyo cyose ishobora kuba yageraho bitewe n'uko ingana ikaba yahagwa. Iyi ndege nayo niko byagenze, yarazamutse ariko igeze mu kirere biba ngombwa ko urugi rutari rwafunzwe neza, maze bitumirwa ku kibuga cy'u Faransa. Iyi ndege nyuma y'uko iguye hasa naho habayeho filime. Iyi ndege yitwaga Turkish Airlines. Iyi ndege nyuma y'uko yagwaga kuri iki kibuga, ni mu gihe hari harimo kuza indi yitwa Harmenvel Air Disaster. Iyi ngiyi akaba ari nawe yari yateguriwe ikibuga cyo kugwamo. Muvandi, ndakubwira ibishashi byaratse maze bituma abantu basaga 346 basiga ubuzima. Iyi nayo akaba ari impanuka ikomeye kuri iyi si ya rurema yabayeho mu ndege. Dore indi mpanuka yabayeho tugeze ku mwanya wa 4. Iyi mpanuka yabereye mu ndege maze abantu benshi barahapfira. Muti byagenze bite? Iyi mpanuka yabayeho mu mwaka w'1996, ikaba ari indege ebyiri, Shahid Made ndetse n'iyitwa Air Coulson. Izi zikaba zari indege ebyiri zahuriye mu kirere cy'Ubuhinde maze zirasekurana ibishashi biraka. Ibi ngibi byatumye abantu basaga 349 basiga ubuzima. Izi zari impamvu z'uko hari habaye amakosa y'itumanaho. Iyi ni impanuka idateze kuzibagirana mu gihugu cy'Ubuhinde. Ibi bikaba byarabaye ku bayoboraga indege, bikaba amakosa kuri bo kunanirwa gufata imyanzuro yaho indege irajya ya mbere ndetse naho iya kabiri irerekeza, bituma havuka ibishashi bikomeye.
tugeze ku mwanya wa gatatu mu mpanuka zabayeho z'indege, abantu bari mu ndege maze bagahita bapfa. Gusa wowe icyo ngusaba ni ukunkorera subscribe kuri Kingdom JB TV ndetse ugakora like, warangiza ugakora share kugira ngo by'umwihariko ikiganiro kijye kirebwa n'abantu benshi. Ku mwanya wa gatatu turasanga impanuka yabaye ikomeye kuri iyi si ya rurema. Iyi mpanuka ikaba yarabaye mu mwaka w'1980. Iyi ndege yitwa Saudi Arabia Flight 163. Iyi ndege ubwo yari igeze hejuru mu kirere yaje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Umva uko byagenze. Nyuma y'uko indege yari imaze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro, haje ubutabazi. Iyi ndege isubizwa hasi ku butaka, ariko ikimara kugera hasi ku butaka abantu n'ubundi ntabwo basohotsemo kubera ko byabaye ibyanga, maze inkongi y'umuriro irakomeza iravuka. Ibi byahise bituma abantu basaga 301 basiga ubuzima. Gusa mbere y'uko njya ku mwanya wa kabiri mu mpanuka zabaye kuri isi ya rurema zikomeye zibasiriwe indege, ndagira ngo ngusabe kunkorera subscribe ndetse niba ngombwa unkorere like, hanyuma ugisharinga iki kiganiro kugira ngo n'abandi bazabone buno bumenyi. Reka twihute tujye ku mwanya wa kabiri mu mpanuka z'indege zabayeho kuri isi ya rurema ndetse zari ziteye n'ubwoba. Iyi mpanuka yabayeho mu mwaka w'1985, Japan Airlines Flight 123. Iyi ni indege yavaga mu misozi y'Ubuyapani maze irahanuka irashwanyagurika neza yaguye butosho. Iyi mpanuka ikaba irimo abantu bagera muri 520, hatabashije kurokokamo n'umuntu n'umwe. Wazabara inkuru y'uko ibintu byagenze. Reka noneho nkwereke ku mwanya wa mbere impanuka yabayeho kuri isi ya rurema mu maso y'abantu ndetse batazibagirwa. Tel Aviv Airport Disaster. Iyi ni impanuka yabaye mu mwaka w'1977. Iyi ni impanuka y'indege ebyiri za Boeing 747. Izi ndege zahuriye ku kibuga cy'indege cya Espagne maze ibishashi biraka. Ibi byahise bituma abantu basaga 583 bahita basiga ubuzima. Iyi ni impanuka yari ikomeye. Iyi ni nayo mpanuka abantu kuri iyi si ya rurema bavuga ngo yari ikomeye, kubona indege ebyiri za Boeing 747 zihurira ku kibuga cy'indege kimwe. Aha ni nayo mpamvu umuriro watse ibishashi maze biba byinshi, abantu barirukanka bakizwa n'amaguru. Ntabwo byari byoroshye. Gusa ibi ngibi bikimara kuba, abantu bari mu ndege bagerageje kuvuza induru, ariko induru zarize ubusa kubera ko n'ubundi ntacyo byari birahinduraho. Ubutabazi bw'ibanze ntacyo bwari no gukora. Ibi ngibi byarabaye maze bariyakira. Naho njyewe nitwa Bonviva.